Ali mi se full sviđa kako granaš se malo, znaš, i te svoje ideje i projekte i to kako ideš od filmova, serija, sad serije, ne znam. Sad čekam da ovaj kaže granaš se ko čempres. A čempres ide u svijet. Da. A evo, snimao sam film prošle godine, ove godine, sad za ljeto. Bio sam u Cazini u Sarajevu većinu vremena. Snimali smo, imao sam jednu ulogu. Haris, redatelj, Haris Dubica je rekao imam jednu ulogu, glumiš, glumiš nekog tog debila i sad, i dobro, ajde, super. I onda snimamo dve scene, kažu on, to si prirodan, si rekao, hvala ti. Sad ne znam, mi hvali glumu ili hvali to što sam prirodni debil. Kao top si idiot. Top si idiot. Ali hoću ti reći, super iskustvo. Alex je došao, kratko jedna mini rola tog talijanskog policajca, Alex Curašavić, moj dragi kolega. Moj buraz je došao, Šone, švedski, da, moj buraz Neboj, Šon je došao. Samo zbog toga, zbog cure, ali neće priznat, nego ja sam te to učinio buraz. Rekao, znam, aj sad ću ti jedi. Tako da oni su mene kao mlatili, moj sensei Ilija Smoljenović, mi smo bili u Sazinu par dana i pripremali smo tu scenu kao moj lik, inače ne znam kako će se zvati u filmu, mislim da je Vanja, ali ga zovu Bruce Lee. Ja glumim kao Bruce Lee-a, koji nosi onu žutu trenerku. Dobro, imaš i pozadinu, ne, ti si trenko, ne? Dobro, ja sam karatista i tako dalje, iako se ne vidi. I onda Bruce Lee se tuče, jer šverca ovak farmerke, na talijanskoj granici tuče se s talijanskim policajcima. Ja mislim da će stvarno to izgledat super, jer Medin je bio tamo iz judo kluba u Cazinu, sjajno nas je ugostio i još tu ekipa, jedan je čak actually bio policajac bosanski, koji je bio s nama u toj ekipi. A onda kasnije, mislim u filmu će glumit mnoge velike face, Antonio Scarpa recimo dijeli sa mnom, sad ga možete gledati u Divljim pčelama na RTL-u, glumi onog Bricu. Pa ne znam, u jednu od glavnih uloga glumi Haron Čehović, mladi glumac koji u Londonu živi i radi i tamo je, ne znam, došao akademiju i to. Pa onda Džejla Ramović, pjevačica, ona glumi praktički glavnu žensku ulogu. Predivno pjeva, predivno, moja žena najljepša, ali Džejla je stvarno krasna je i ovako normalna, a mlada je, mislim, ima 20 par godina. Imao sam priliku da dijelim scenu s Nikolom Kojom. Bravo. Jednu scenu, tako i naravno Aldin Tucić koji ima, ajmo reći, glavnu sporednu ulogu i koji je i iza kamere, Harisu pomaže i kao asistent režije i produkcije. Isto sjajan i s njim sam baš smo se skompali, tako da evo, to je film koji bi trebao, nadam se, izaći nekad, čini mi se u ranoj 2027. Jer sad se snimao, pazi, veliki projekt, pazi, znaš koliko scena, a ljubavna je priča je o jednom tipu, Saidži, časovničaru, čovjeku koji popravlja satove, proizvodi. Časovničar? Da, kao čas po satu. A satničar zvuči. Urar, ne? Urar. Hvala. I on piše ljubavno pismo godinama jednoj djevojci, svaki dan. Ali ga nikad ne pošalje, nego ga uvijek podere nešto pa joj hoće predat pa ne može i to. Ali ljubavna je priča, a u pozadini recimo je lika koji to sve prepričava je Poštar Hilmo, glumi ga Tarek Filipović. Tako da dobra ekipa. Jako dobra, da. Dobra ekipa što se tiče glumaca. Tu je što je glumio Rileta. Ajmo, Ramo, znaš Rileta iz Vize za budućnost i tako dalje. Sad mi stalo mi ime kako se zove čovjek glumac, poznati bosanski glumac. Bosansko-hercegovački, da me ne bi rekao, da ne bi bilo Vinča. Tako da jako dobra ekipa, onda isto, kako se zove, Kenana, kako se zove što glumi. Stalo mi je mozak. Bojan, ne bih više jedan pjevač slovenski, tako da, hoću reći, Haris je stvarno okupio jako dobru ekipu i mene.
i mene i mislim da smo napravili, ja nisam nikad zadovoljan nešto previše, ali mislim da će to dobro. Evo da, i Dajana Gudić iz Amerike je došla glumica, ovo je slika konj. Viš si ono, sred priče a taman sam našao koncentraciju posle 2 sata. Ja sam već utupio, brate, ja sam navikao na... Da, dobro, pusti ga. Tako da evo, i mi sad evo stvarno želimo nešto snimat, samo košta. Jasno. Skupo je to, skup je sport. A teško je računat na išta, znaš. A onda isto razmišljaš, sad čekam da skupim i da baš imam projekt, da dobijem pare i prođe 10 godina. Je. I onda ni nemaš više volje. Mislim, naš rizik je uvijek i tog se ljudi boje. Da, nema sigurnost. Nema. Mislim, ja se jako recimo začuđujem da tipa onaj tvoj pilot, da to niko nije uzeo. Pa ne znam, bili smo u puno razgovora, bili smo u puno pregovora, sad smo opet. Doduše, ja sad sam odlučio, ok, to će sad ići van. Ljudi, znaš, to je sad već prošlo 3 godine od toga, kad smo snimali. I ja sam rekao, znaš šta, ajde, odlučio sam. Na kraju kao, mislite zvati, Bora, za ovo će ići, jel tebi okej? Ali evo sad te mogu pitati, jel ti okej da to mi objavimo? Ne! Onda ovo ja uzimam sebi. Čekaj, koji je ovo broj? 45. A da ima broj veće, sad bih uzeo. Malo su mali. Da, ja nosim 467. Znaš šta mene muči? Mene muči ne ovo dužina, nego širina. Koji u svemu? I mene malo širina. Dobre su mi šuze. Na drugu stranu. A, na drugu, okej. Dobre su šuze. Hvala te, Vapor Max. Ja to... A nisi od Nike? Ja sam ti inače poznat po tome, da kad ti dođem u goste, da ispuštujem sponzora maksimalno. Koji god sponzor. Ne znam da znaš to. A ja, znaš šta se dogodilo? To uopće nije bio sponzor, samo ti kažem, oprosti. Bio sam kod Galeba u podcastu i on mi je donio kvas. Ovako je donio? Kvas, to je pić koja volim piti. Ovako mi je, stavio mi je kvas. I ja pijem taj kvas i ja se nešto zezam, mokva si grlo i to. Na nastupu Halu sportova dolaze ljudi iz BIP-a, te beogradske pivare, i donose mi brdo kvasa, piva, svega. I sad sam neki dan bio s tom ekipom na druženju i to. I opet imam brdo. Znači ja imam kući kvasa, da se desi apokalipsa i da nestane sav kvas u svijetu, ja ga imam još, da sad znate da imam kvas. Da, tako da... Ja obožavam kvas, eto. Tako da hoću ti reći, vidiš da te ljudi cijene i mislim na neki način, jer kao šta ako je sad, znaš, iako ja recimo, ja ne pijem alkohol, to svi znaju, ali da sad treba reklamirati, platite, pa... Bravo. Jel ti ovo kod Harisa prvo iskustvo glumačko na dugometražnom filmu? A znam zašto me to pitaš. Glumio sam u jednom veganskom filmu. Kakvom? Veganskom. Kakav je to film, molim te? Čekaj sad, nije još izašao. Dragi moj čovjek Slavonac iz Vukovara, Bruno Bilandžija snimao je film na engleskom i koji je de facto veganski film. Jer on je vegan i to i ja glumim u filmu, ja glumim domara, Hrvoja. I pričam na engleskom. I eto, veganski film, ne znam što ti rekao. Ne znam kada će izaći. Šta znači veganski film? Zato što tema je... Veganstvo. Stvari su nije tema veganstvo, ali je film pro-veganski, ajmo reći. Što u nekoj svojoj srži znam da sad to glupo i licemjerno zvuči, ja nemam ništa protiv vegana. Kako bi ti rekao? Čekaj da objasnim. Ajde. Ja nemam ništa protiv. Ja se negdje čak i slažem da je možda to i najispravnije moralno. Jer znaš ti maziš kucu, a prasi tu kao dođi da umođi malo, znaš. Tako da... Pa ne, pa vidio sam da ti progut onaj hamburger u minutu. Daj još jedan ti sunce krvalo. Evo ti sad, ajde vegan. Pola sa mnom. Ajde vegane, brate, ajde da vidimo, ajde. Pola sa mnom. Znate, ne uklapa mi se u kalorijski izračun danas. Ma daj, ti kalorijski. Ja točno sam znao da ću pojesti ovaj drugi. A dugo si, da ti budem iskren, pravio si fin. A ne, htio sam da mi ti kažeš, ajde nemoj srat, evo ti pola. Daću ti pola. Neće Si blagoslovio prije, ne? Jesam. A jel si mi mesa šta stavio? Evo sad ću ti staviti ovako.
Evo, gurnimo ovako unutra. Malo si mi real talk, hvala lijepo. Evo ti, Ćemo nazdraviti, živio. ajde. I na mene pratiš, et fide Spiritu Sancti. Ajde. Pater noster quies in Dobar celis tek, braću sancticetur moja, nomen braću, tuum. vidiš kako se ja pobrinuo. Adveniat regnum tuum. Fiat untos tea sicum celet in terra. Panem nostrum Quotidium. quotidianum. Ja Et govorim dimite nobis debita nostra, sicut Koji et nosti nos mitibus dimitis. debitoribus nostris et ne nos educat tentationem sed liber nos a malo. Amen. Amen. Oče naši reši na nebesijeh, da se tiče ime Tvoje, da pride carstvo Tvoje, da bude Tvoje. Pater hemon quem tois uran nois hagias hetko to onomasu, el heto to telemasu, kai epiter Ne, ges. počeš kao člebdit, ono. Sve smo jezike. Da. Počeće kao čovjek. Jel osjetite kako podrhtava nešto? Da. Uglavnom, film.